Yes. Мынау ушундай чыныгы тандоонун жүргүзбөсөк болбой калды. Нуркен мырза, отуруңуз. Мен сиздерди кыйнабаймын. Бул конкурсубуздун аты Сулуулар конкурсу 2018 деп аталат. Азыр бирден айымдары шакырамындагы мисалы бир музыканы коюп берсең да, коюп берели. Бийлеп келесиңер дагы болгон өнөрдү көрсөтүп, бийлеп келип мына ушул Нуркендин көңүлүн аласыңар. Каласыңар айланып бийлегиле. Каласыңар кучактап койгула. Каласыңар эки бетинен өп койгула. Ал өзүңөр ишиңер. Кыскасы королева аталышы керек. Мен сиздерди бөлбөймүн. Ар кайсы мамлекеттен келген сулууларды атап коеюн. Кимден баштайбыз биринчи болуп? Кимден баштайлы? Сизден баштайт окшойбуз, Келес. Чыгалы. Биринчи баштыран жеңет дейт. Келес. Кайсы мамлекет деп коелу бул сулуубузда? Кайсы? Болду. Сулуулар конкурсу 2018. Все, урушпаңыз. Сізді баштайт экенбиз. Келес. Биринчи конкурсанткабыз Сулуулар конкурсу 2018 кароосундагынын өзгөчө талапкери. Биринчи орунду алам деп ниет кылып келген алдыңыздарда Mrs. Australia. Австралия сулуусу эң сонун бийледен кийинкисин ким алчалы? Мен сизге алчылыгым келип турат, келиңиз. Бүгүнкү конкурсубуздун экинчи катышуучу айымы. Дагы болсо чет мамлекеттен келип отурат. Алдыңыздарда Mrs. Россия. Let's go.
Oğlunuz, geliniz siz de alçayın. Men formasından görüp durup, qaysı memleketten gelgenini ayıp koyayım. Aldı sıradan bileceğiz, Kitay. Şu gün kızlar Amerika olsa başı. Bu. Yapma. Dar olamaz. Siz de alçayın, geliniz. Ağzınızda da Özbeç'in memleketten geliyor oturan Mrs. Mongoli! Dur geliyorsun bana. Stop. Bu sefer sivitlerin alından boku atan men. Minna ömürken de onda olmasa. Ben konkursa batılı. Çabuk da karıştı uçacağız o pilot olsa. Ulan öyle mi? Bütün koyalım pilot olabilir. Bütün elana. Kim alır iste? Geliniz. Siz de alçalı. Mrs. Yaponi. Gelin. Bu ayının görmanları ayağlarında Arkini bu ayın Mrs. Kırgızistan. Anadolu'lar grup Poddeska. Qaysi ayı mutlu? Men bolçalar aldım da anıktayım. Bolçalar aldım da anıktayım. Qaysi memleket bolçası degen? Kazakistan'da solsa bolça koyamazsızlar. Sizdeki Kitay. Rossiyada geliyorsunuz. Tanış köpücük karşı sohbet olacak. Tanış köpücük. Mongolia sosa olacak. Kırgızistan'da sosa olacak. Sizlikte Kore'nin sosa olacak. Qaysi memleket oldu? Mana sılaya olsa olacak mı?
келесіздер. Мына сіздермен бірге анықтаған Ош Технология университетінің 2018-2019 оқу жылындағы Каролина Королевасына тапсырылуға рұқсат етіңіздер. Nurken jana Nurisa kızımız Karol Kareliva ataldı. Sizlerden kutuklap bir olça koymuşlar. Esirge kutusu koymuşlar. Bizge kol saçıldırgen ayınlar istirgiden bana olsunday. Karelivalık çukkan olsun diye. Çoğun rahmat istirgiden nasip olsun. Buna olsun. Бүгінгі кешемізде құттықтап Адилет Оламбеков келіп отырады. Барыңыздар тоқталуға биге шақырады келіңіздер. И бастаймыз. Şarafat,